Ngege akoye obi a Ghana memo ha say kame akoye say social media influencer eba ne controversial issues so Ghana memo ha say dia maame Ngege edimu akotene papa ewo mu na ye nim say maame Ngege so obi oni de ofolo so papa o social media so na no aba social media so abetanse a kire say kame akoye say na no ba ye na ye da so ye na kire say maame Agradaa a ne ti say ye friend evangelist ama part ono kwa de da so na post for ana ne gina ne kwa no say Maame Agradaa so wait me up for heaven about the end ye twen we say o say do be pass aseso na kire say a police station wa ana wode Maame Agradaa eko Maame Ngege chiro ma kire ka me akoyeta no pa we ya beche na Agradaa evangelist ama party and the police for akache na wo chiro ma kire na ebe kai say enche bia na Maame Agradaa ebe abontin ebe kan say mi edifa police for hu Ghana memo ha say wo chiro ma ka me akoyesa ni boys na ni bi obodo wo shada ni ehwe na patriotism abesi ho santana chese nyoma emfatanko ana wo ye Maame Agradaa Maame Ngege de ensem ekeka ho asanso akire mu dentia police for enano pay wo kwache evangelist mama part adodo na nim as na Agradaa Attention TV eso enime ka say wo Facebook YouTube Twitter as Attention TV GMko dey go tie Maame Ngege embassy confirming Agradaa arrest. Yes, Agradaa was arrested. That is the truth. And she granted a bail after Sir Oroti the statements. And as usual, as you guys know, this liar, this fakamaka woman, she will come out and brag. She will come out and lie. But that is the truth. She was arrested. Agradaa ye cheno. Eye anopa. Na me the details ni nyina abebrem. Eti ocho on statement wiye na ese na number 7 eno muja no omuso ne panchi omuso ni mu so obetna abonte no threat Ghana police ena oka say Ghana police eba ne ho for no reason ya do an boys ne baako yachi Agradaa mafia voice ne baako na ensem akwa no yesi wahwie gu ohia kokote ene brodoma opa ohia sausage also timidi sausage kura ka ho de ya kwankyere so timidi sausage e ka ho ya kwankyere na jail ne de o she jail ya talia o she jail atade api abebreka ma movement edi so kokope evangelist apia bebreka the movement edi so tuomu evangelist apia bebreka wama movement edi interhantehwa evangelist nkukobuo kokote say mu bompaya mu mobi makokote evangelist na abembe bom debi abembe kase be bompa dia koye ye ni nyina no se moni tua me di details ne beba chese enokore ya cheno
na onse first nke na 2 hours 3 hours na ko jina bontin ye dede big ups Ghana police apia semo ye adwuma etimi njai matatai apia sin Ghana police ye na adwuma tingege mesrawo jai Ghana police na Ghana police ye adwuma oh yase omo ne bribe takers no omo take ne bribe omo aya no ta de bribe ne ma wo no oh yase we ne be ma wo so a o chamber wi ate yase we ne ate se waje bribe afura Agradaa wa o sokokope yase we oh every day yi mochire asawa sunsumu wiase mochire asawa no every eye dampale aso herete na so wangam no sa Agradaa wa de dampale fa baby o mochire asawa pafo pa so huani a dampare ba kamre mu a won se mochire asawa pafo setie ni bia na so wafo ebia na so wangam ehhehhe na so enti na de ne ye kenyina na dampare wontio ebra ye di sausage ene kokote aya anchire ebra efunu asawa mochira sawa ni free woro afa yase na ni so tete no ene oma wesu a no de ne ko sokokope we no be ma ne so a no de ne ko tweme kura bi ase wa transfer blood takers ni Agradaa mafia police Agradaa mafia police ni nyina oh dampalia transfer wo wina eti Grace Kwahe on senne ya che no e chai pansa no onya be e chai pansa na Agradaa onya be this time e chai odemu chai na no kwa no de ma na nya bill no uni masema kokan osu wabu ne nsa obiem fura no pa 10 obiem fura no pa 10 osu wabu ne nsa ti oba de obu nsa ase wo bedwale no asiesi ade na wo se ka police fo ni hu ni se mami we wo nyale obu ni nso wa mu ni nso onyale wabu ni nsa eti we di obi antro well done IGP well done Ghana police de amaye ni ye no we will come here we are congratulate him then we say well done wishes to you. We told you when it comes to appear case, it was a public case. When we are talking about real fear and panic here, that's a real fear and panic issue. Oba trauma me appear baby car ama movement edi Agradaa. Na se wanfa kobre ene kokote anya kwanjira ni moti akwatia o sheprizi atade ni moti akwatia o sheprizi atade ebusia mama ngege ana yekotie no elephant mu a wo se o dia doctor dwa se na no pay sorry ya aposifo akopiemu ewo na Agradaa ana se evangelist ma part akachia wo so ni mu sometimes say besenye ndiko then kwa police for akache ebusia ha attention TV so social media trends ama media resume more macra medas